Tuntruma kan zir turchu class 9 science physics page 84 atanga 89 ania energy chungchang kan zir nual to a tuntruma hian conversion of energy transformation of energy te po kan tibokang chu melam chungchang chu kan zir don ani energy chu chikhat atangin energy chidanga ain thlak thin ani kan ni tin nuna energy hi chi hrang kan hmu thina intinat solar energy te light energy te heat energy te chemical energy te wind energy te electrical energy te sound energy te muscular energy te mechanical energy le adang te ni khi kan energy mu na pui ber eng le sa manga solar energy siam tu ani solar panel chuan solar cell tam taka oma chuan solar energy chu electrical energy a thlak thin solar water heater ero chuan solar energy chu heat energy a thlak ve thung thai chuan ni atangin light energy ala luta chu siam nan a mang thin thai chunga solar energy alu chi khan chemical energy a thlak ani a cho atan alo in thlak ta ani thai le thing atangin thing tu tur kan mu a thing chunga chemical energy chu heat le light energy a in thlak ve le thung thin ani light energy wangin kan che vela thil omte kan mu pha ti kan ria tube light hian electrical energy chu light energy a thlak thin ti te po kan mu theyang heat energy chuan sa asiama chu heat energy chu thil al theite mangin kan siam thin heng thil al thei chunga chemical energy khol khom te hi heat energy a arun in thlak thin ani heat energy kan hmu na then khat te chu lungal thei coal te le petroleum chunga chemical in coal te anni battery le dry cell chunga po chemical energy a ti kan ria electric thil nen kan thlun zom chuan chemical energy chu electrical energy a arun in thlak ta thin ani klitho boruak che te po energy omna tho anni a klitho awangin windmill po in energy asiam thin windmill emo wind turbine te hian generator azomin mechanical energy chu electrical energy a thlak ta thin ani thermal power plant la lungal thei al chuan sa asiama chuan electric generator atinunga tichuan heat energy chu electrical energy a in thlakin heat energy le light energy a te a in thlak ve le thin sound energy hi taksangor vibration wanga in siam ania ma se sound energy hi atlem tham awangin electrical energy a thlak tur em chuan a rem lo ani ma se sound energy chu in biak nan te kan manga ambulance siren te mangin mipui in sil nan te po man ani ve bok ani rit choi tur chuan muscular energy angaya chu muscular energy po chu
taksa chunga chemical energy omatanga ron in thlak le na kan tho thei na chu ani kan mu ang hian bottle chin nget hong tur chuan mechanical energy kan mamoa object train khat mechanical energy nei te chu na tho nan kan mang thei bo na tho ani hian an na thok tu tak object khan an na tho na object ta khan a thak dang lam mai ani perek chunga na tho ani hian perek hian energy anei pha akar tu hian a energy nei a lo thunga heta energy nei belle lo hi mechanical energy kan ti chu ani hol samzongin mechanical energy chu taksain achet wang emo a mun wang emo a pian mang emo awanga anei hi ani entinan object hi achet mek chuan kinetic energy aneya hi energy of motion antibok kar tlan lai te sawatlhok lai te po hi energy of motion chu ani object omna munin azirwanga energy anei hi chuan potential energy antia entirnan tui kho thla chunga tui omte tui khwa chunga tui omte hi energy of position antibo kinetic energy chi shrang kan neya entirnan vibrational kinetic energy rotational kinetic energy le translational kinetic energy te anni taksa pakhat amas imtana translational kinetic energy soitaila a velocity v ani chuan 1/2 mv square ani chia donani taksa kinetic energy apun chuan chu taksa chu ache chaksau don ti nani taksa mun sanzong awanga energy in kholkhom hi gravitational potential energy ani ti country taksa fan thei te a energy nei ve thung chu elastic potential energy ani taksa pakhat amas nita se a na mun san zong hi h ani chuan a gravitational potential energy chu mgh ani chiang taksa hi lei atanga a na asan pole a potential energy atam ti kan ria potential energy le kinetic energy te hi in thlak hol zel thei an ni a entirnan tuizem mun sang taka chunga tuida khol ani chuan potential energy anei nga le dona tui pek chu ani che khan tui chu noilama achuk thlata thuta speed sang taka chuk ani awangin mun rang a thleng zung thrina heta hian potential energy chu kinetic energy a ain thlak ti kan mu ani taksa then kha chuan potential energy le kinetic energy te hi arwalin an nei kop theya amairo chu heng kinetic energy le potential energy te bel khom hi engtik lai puin angai rengani an pani bel khom hi mechanical energy kan ti kha ani kinetic energy le potential energy te in thlak thin dan he entir na mang hian lo en do ni la simple pendulum mang hian riat fia in tum don te ang pendulum kan then che hian kinetic energy aneya chu a kinetic energy nei chu a then na mun top a thlen che chuan potential energy a ain thlak le che boka energy in thlak dan entirna dangin en le ila
lir thei mun oya atlan hi mangle ta ila kha lir thei kha mun sang bera a chia khan potential energy aneya atlan chuk chia khan a potential energy chu kinetic energy a ain thlak ta chia a khampeya atlan khan kinetic energy chia anei ta a chet vel chung zong khan gravitational potential energy le kinetic energy ain thlak kwal zela ama ero chu a total energy ero engtiklai po khan angai reng ani ve thung tui kho hi han en ta ila tui te hian potential energy an neya an kho thlak ve le kinetic energy an lo nei ve le ta thunga water wheel mangin khang tui che chakna kha rotational kinetic energy a ain thlak ve le ta chu khol vir mang chuan tui che vel chuan generator a throi vira chu chuan electrical energy a siam ve le ta ti chuan tui che vel energy chu electrical energy a ain thlak ve le ta ani tui che vel energy kha water wheel aluta electricity siam chuana alo ni ta heti chung zonga energy omzat hi angai reng ani reng tho ani brick tlalai hi han en le ta ila sang taka a omawangin potential energy ani meka atlak thlak che hian a potential energy chu nei talovin kinetic energy a ain thlak le da thunga heta po hian a pumpuya a total energy chu engtiklai po in angai ring ani heng entirna sang atanga kan mu thei chu energy hi asiam chop thei lova atiral thei bok lo energy chikhat atangin achidanga ain thlak mai zo kani hei hi law of conservation of energy kan ti chu ani adot le tan chuan power chungchang kan zir le anga power chu trong kampang aya chuan thil ti theina ti te pon kan let theanga ama ero chu science lama power hrachiang turin milem te mangin kan zir don ani force object a man ani a hun in son athlena piangin na uak tho ani a entirnan lir thei kan nor hian na kan thokani lo lang hal mai chu hun in son atam po le na tho atam ti na ni chutiangang bok chuan force atam po le na tho po atam ve le boka hetanga lo lang ta chu kan na tho zat in nga na chu force man zat le hun in son zat displacement ani ti chuan na tho zat chu na chu force zat le displacement puntir ani ta mun in son na lam hoi zong in force hi man ani ti hre thung ila force pani emo ayatam emo object laga manita se an na tho zat chu force mal tin tena an na tho thei bel kho mani don ti na ni entirnan lir thei pakhat hi mun rol rem lo taka namta ang ila achet na dal zong in friction alo ngei do na ti chuan friction le displacement che dan zong chu in epin ain hoiton che do na friction in na atho ve chu negative ani don ti na ani chu ti chuan chu lir theia na tho zong chu force malten an na tho zat bel khom alo ni ta ani kan muang hian anor to force man le ado dal to frictional force asang ve in kan force man le alo do dal to force frictional force te kha in zat ta che sela a pumpuya na tho zat chu zero ni ang force kan man hi displacement hoidan zong atanga angle sang ani chuan
na tho zat pum pui chu force component le displacement puntir ani thung anga displacement thlenna lam hoin ani bokang zirlai danga kan lo hriat to ang khan kan force man le displacement te hi perpendicular ani chuan na tho zat hi zero ani force kan mana displacement a hian kan hun man rei zonga hian na tho zat hian zia anei lem lowa a changin na chu rang taka tho zo ani a changin muang changa zo ani thin boka in tirnan kham pang sang vak lawa lon tur chuan hun kan mamo tam viu theya ale lama chuan kongpa ngaya kalin chumi san zong tho chu reilo te a kan thleng thei ve thungang anom mun in sun zat atang chuan an na tho zat chu a in ang renga kongpa ngaya kal zok chuan hun a mang reilo dai zoka force in na atho a displacement a thlen dan hun man ral zat en mil chunga kan ngai tu che hian kan zir tur power chu kan muta ani a olsam zong in taksa chunga na tho dan speed te na ani bermai ti chuan power chu eng angarangin nge na hi tho ani ti te na ani a power chu na tho zat hun man rala sem tur te po kan ti theyang chu kham pangalon ai chuan kongpa ngai kal khan power anga ta zok dai ani tuna kan muang hian in chong sang pahnia lift in khai chho kan en meka arang zok chu nge maya na tho zat ringot kan soi chuan an in ang reng ani maya lift rang zok hian amuang zok ai chuan power anga zok kan ti theyanga china kan soi to ang khan object power chu dan chu na tho zat kha na tho hun rei chunga sem mai ani kha a khamphei zonga object chime khi han ngai tu le ta ila kinetic energy in thak zat le na tho zat a in tluk chi a chutiang chi chuan object khi kan choi kan chuan kha object potential energy in thak zat le kha object ka na tho zat ka in tluk le chi ani object hi thak ne ta ila a potential energy in thak za che kha object na tho za chu ani le ta chi ani energy man ral zat emo object in amamo zat alak lu hi kha object in ana tho thei zat ti te puin kan soi thei anga chut tang chuan energy man ral emo e ral zat hun mila chu thi power ani kan ti thei bokang en tirnan mi pakhatin kong chowa a chho chuan kalpa ngai ain atlan chuan a ha dai jok dona hetakan mu ang hian gravitational force ne tura energy in thak danglam dan hi en ta ila a potential energy in thak dan chu angai reng ni ma se a in thak dan le a na tho dan re thi adang lam mai ani kan mu chian em chu hun man atlem chuan power tam ti na ani power chu na tho dan red ani ti kan hreto a chu power chu lo do dal to force gravitation emo friction laka emo man atul thin boka chuti ani chuan kan force man le a velocity punti ra tangin kan chu chuak thei bok ani na tho ang de bokin power chu scalar quantity ani a SI unit chu watt ani British engineer James Watt steam engine masaber duang chuak tu mingchoya vo ani Watt khat chu kholin second khat chunga joule khat na atho na atana power amamo zat hi ani power soina unit dang ta chu milliwatt te kilowatt te megawatt le adang te milliwatt khat chu watt khat mun sang khat athena mun khat ania kilowatt khat chuan watt sang khat atluk vele a megawatt khat chuan watt makta duai khat atluk vele ani
British ho man than deuh chu horsepower ani ve thunga horsepower khat chuan wat zasari somli paruk atluk vele chia James Watt atho khan steam engine le sakor tha kha alo khai khin to thina an soidan chuan James Watt khan lungal thei lei chu na hmuna sakor te chi nen na athoka heng sakor te chi te power hi ate chak tlat maya azir dan chuan heng sakor te chi te hian atlang puin minute khata na foot pound sing ni sang ni an thok theya chuba ka achut zel danin heng sakor te chi te a in sakor lian chuan ale thokin an thok tam jok tur angaya te chuan horsepower khat chu minute khata foot pound sing thum sang thum ni turin achut tani chu chuan second khata foot pound zanga somnga alo ni le a meter kilogram system kanda chuan uat zasari somli paruk alo ni ta chi ani power ni phung hriat chian nan a chaw chi te hi han bi kual donila kitchen blender pakhat second somni chunga joule sang thum zakua somruk thok thei power kan chu don ani heta hian na tho zat joule sang thum zakua somruk le ahun manral second somni pek sa khan ni a kan relation ne sa power equal to work done divided by time mangin uat za som ko pariat ani ti kan chok chuak tamai ani adang in chocolate yang mi pakhat chuan tuichun chua chunga tangin tui kg som panga arit meter somni athuk chu second somni panga chungin a khai chuak theya a power kan chu don ani kan mu angin mass chu kg som panga ani a tuichun chua thuk zong hi meter somni ani bucket nu chho na ana tho chu a potential energy in thak mgh kha ani a kan mu ang hian joule sang thum chi ani second somni panga chunga azo man awangin a power man za chu uat za somni ani ti kan chu chuak le ta ani hriat chian nan adang in chok le zel ila mi pakhat amas kg somruk chuan step somruk chu minute ni chungin alon theya step tin te chu centimeter somni panga asang ni ta se chung step lon tura power mamo za chu kan chu don ani chu dan hian acceleration due to gravity g hi 9.8 meter per second a kan mangang step khat san zong centimeter somni panga ani chuan step somruk san zong chu meter som panga aloni ta a h2 15 meter ani ti na khapa khan step lon chho tura anatho kha leihib na do dal zonga thok ani awangin potential energy in thak kan man angaya chu chu joule sangriat zariat somni aloni ta a step lon hun chung minute ni ani angin second a kan chan tir chuan second za somni aloni vele ta ani ti chuan a power chu 73.5 watt ani ti kan mu chuak le thei ta ani adang inen le zelila tui pam na khol chuan tui kg zani somli arit chu second somruk chungin meter somni panga asang tui zema apam chho theya a power kan chut le don ani kha tui pam kholin in chunglama tui apam chho kha leihib na do dal zong bok ani awangin a potential energy in thak kha anatho zat ani le maya chu joule singa sangriat zariat ani a
ahun man zat kha second somruk ani awangin kha tui pam na power ka uat zakua somriat ani ti kan chu chuak le theita ani pakhat dang le chia chut le ila bong tolai li ra bongin anu nat zong chu Newton zaruk ani a bong tolai lir tlan chak zong chu darkar khata kilometer som sari pani ni tabok sela bong power ni zat le a horsepower zong in engzat nge ti kan chut le don ani bong in force apek za chu Newton zaruk ni in a speed chu darkar khata kilometer som sari pani ani a masaberin zona kan don te hi unit inangin kan thlakanga 72 km per hour to 20 meter per second alo ni to ang power chu force zat le a speed pun tir ti kan hriat to ang khan bong power nei zat chu watt sing khat sang ni kilowatt som pani te po kan ti thei bok ang chu soito angin horsepower khatle watt zasari somli paruk a in thluk nakha mang tangkai ila bong power nei za chu horsepower 16.09 ani ti kan chu chuak le theita ani khati zong kha voina kan zir thei chin chu ani a mani in mani le khabu te lo en chun zom zel turin zir lai te an cha du chewa him takin hi lo om zel don nia